Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan nga Isidro, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ilingad nak itinagan nga Isidro. Napanunot ko mayat nga ipatulod ti pakasaritaak, tabarang mapili a may drama. Kat makaipaay adal kadag iti padak anaasam nga agbartek. When Mr. Lonely. Sa anak met nga agin inom idi baro akpay. Ngem idi nangasawa akon, nasursurok metten ti aginom iti arak. Kat daytoy ti kanayon mi apagapaan, kinibaket ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Isidro. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nabarbartek ka manen. Saan ka manen asimrak iti trabahom? Nabarte ka kaya? Kat saan mat? Awanan ti igatang iti bagas. Ngam inununam kit din day tabisyom? Di na ka dinungtan bakat. Nag-happy-happy kami lang, mat. Narigat mo ano puro trabaho ti as-asikaswag. Makauma ka? Kadigdigos mo bakit? Ipatanak! Anya nga iti kanan dagiti ubeng nga agapoy di eskwelaan? Maturog ak man langan. Tapno jak mangag ti sermon mo. Nanang! Ayan mo! Daak dito'y kusina. Tataupak dayto'y bagas nga apit ni tatang mo. Nanang, umutangak man iti bagas yu. Ay na, nabartak manan ni Isidro. Ay, unay kat daytang nga asawa mon. Manon nga aldaw nga agin inaw. Wan nga rod, mauma akon amang bagbagakan kwa na. Ay na anak ko, anusam abagbagaan. Tabarang agbalbaliw tumulaeng. Naumaak nga rodan, nanang. Ay, awan ka ng dagiti ubing. Mga lakan. Saan mon asuksukatan? Taado mo ti apit ni tatang mo ita. Agyamanak, nanang. Ay, una yan. Anya nga iti mapasamak kada kayo nga agiina. Nukas tamot ti asawa mo. Paririing mo pa'y laang, ngam agin inom ka manan. Pangikat lang iti banog. Nakabanlugam ko ma. Kat makalawas mat anagin inom ka iti arak. Dinak manungtan. Agawidan dagiti ubing manipod iti eskwelaan. Pangasim, saan ka kumang aginom dito balay? Anya? Jak kayat makita da ka dagiti ubing nga agin inom iti arak. No aginumak ijeruar, agunget ka. No aginumak dito'y balay, agunget ka latta. Anya nga roden ti kayat mo nga ramidak, lolay? Isardeng mun ti panagin inom mo iti arak, Isidro. Dayta ti kayat ko nga aramidam. Masayat mo't pare. Tasimrek kan iti trabahong itangal daw. Wan pare, tagong ungot ni Mises. Aginom tamanan inton madamdama. Awan kwarta kita pare. Siyak ti makamaw. Ha? Ay kat, sige ah. Gatpasan ta lang tiraramidin ta. Ta inton madamdama. Agsat takid din. Pare, mga ka ba iti arak ngayon naman ta? Malapit lang talo ka taktiri daw. Tadag tok-tok-tok. Taas ma. Pare, Ah, adda ka di dito nilakay ko? awan, anda. Pare Isidro! Pare Isidro! Anda ni bakit mo? Umaga! Ay, Dan jak makatakderan pare. Nay, sigamit gayam bakit?
Agawid tan. Diyak makapag na. Dito yak pa'y balay ni kumparak. Agawid tan. Gawid ko yun, pare. Ako mo, di asawa mo. Sige, pare. Ito na sumaruno mali na pa nagkita ta. Ayan na nga tandya arak ko dito eh. Anya ti berbirukan? Awan. Jaarak mo? Imbal lang kun Anya? Jak kayat nga agilaban ka iti arak dito yung balay. Tamakita dagiti ubing. Apa yaya bibiyang ang ti arak ko, ha? Sige! This one nak. Apa iti ko na mabutangakan ka? This one nak Isidro. Tapanawan da ka kadagiti ubing. Anya? Na umaakon. Saan ka lang arudeng agentrega iti sweldom? Mamartak ka pa'y! Hello? Imawag tanabasak niya mensahem abumulbulod ka iti kwarta, lulay. Wen manang, maputdan kami ngamin iti kuryente. No sa anak ang makabayad iti abulan. Kat, anya nga iti aramidan day tanalaing nga asawam? Ay namanang, amumatan. Pasaray saan asumrak iti trabaho na. Amok Diyan lagin inom ti arak ter aramidan na. Imbaga amin kanyak ni nanang dagijay nga aramid na. Manang, Apay nga minaya, tadi mo pa'y lapanawan day tang asawam. Awan mutlat serbina. barang agbalbaliw tumatlaang Ay na, konsumisyon mo day tang asawam, lulay. Anya nga'y kastamlatan? Ngagsaksakit ti ulom, gaboy ti konsumisyon mo? Anusak pa lang, manang. Ngamno dya kon makaanos. Makaamuditan. Lulay, kwartaman. Kunamlan adda impadulin mo akwartam kanyak. 50 pesos lang. Awan maitid ko kan ka. Nagimot kan? Adda kwarta. Ngam saan ka nga ikan, tamok nga igatang mumatla iti arak. Saan nakngaikan? Saan nga rod? Kastagayam ha. Marwam kan. Pare, pasensya kan Inuray ka at talaga dito yung balayo. Apay, mare? Agpakpakaasi ak kumakan ka. Saan mo kuman nga uawisan nila kay kung aginom iti arak? Marigrigatan akon. Ala, uwain, mare. Saanan ang makapagtrabaho? Gapu iti bisyo na. Kasanon nga'y dagiti anak mino kasta. Ala, di ka madanagan. Bagbagaak ni pare Isidro. Lulay, nagapuak dita kantina. Nagadumagayam ti utang mo. Anya nga utang? Inyutang na kanila kay mo iti arakan sigarilyo. Anya? Nasurok asa nga ribo ti utang mo ijay. Pasingsinger jay agkan kantina. Unay matan jay asawa ka. Ay. Nagadun ti utang ko ajak na baybayadan. Hanggang ninayunan na pailaang. Hello, anak ko. Nanang, anya di pagbagayo? Ay, nilulay. Inyutang nila kay na iti arak kan sigarilyo. Kunakmat kan kuha na asinaan ng day lalaki. Apay ngamin ayangan anusan na pailaan. Mangnamnama nga agbalbaliw nila kay na. Makaawi daklang dita Pilipinas. Pagsasawak day tanga Isidro. Ala, bayam tabagbaga aklat ta anak ko. Bareng agbaliw pa'y di asawa na. Pare, naginom tayo doon madamdama Gusto pa'y lang, pare. Tapay mat. Imay ngamin iji balay ni bakat mo. Masya na. Tauray lang makalwa. Anya tinaramid na balaya? Nagbakpaka si ano mabalin. Kaya di kan awisin nga ginom. Kasi kanu ngamin dagitan na kayo. Patpatyamat. Iso nga saan tapay lang nga ginom, pare? Tudno ka di tayo bagbagam? Uy,
Taura siya kat isardeng ko pa lang ti aginom. Mariknak nga dan sakit ko kay. Aginumak dito balay Di nak mabalin alapdan. Makaamo ka. No kasta ti kayat mong aramidan. Nauma ako na. Nasayat mat no sumardeng ka na sa asao. Sige. Inakpay agid da. Maululawak. Ne, apay? At baka di sakit mo? Maulawak ka talaga. Ne, Lolay. Ah, Lolay! di mo ko mapaybayaan dagiti anak ta. Lolay, bakit? Di ka kumamatag sa iti kasta. Ikarim kanya. Apagadalam ida. Lolay. Marik na. Saan ako ngagbayag-bay? Di ka matagsaw iti kasta. Bakit? Di na kami panhawan. Jak pagaro pa na kasto iti mapasamak iti asawa. Kaano lang di nagsarita kami. Nagsaranta ti asawa. At dagayang marikirik nanay di pa Di na lang bagbaga kanyak. Pare, No amok lang ko makakasto iti mapasamak kan ko ana. Awan ko masinayang ko akan ito. Iti panagdin namin. Kasladyak kabalan ti agbyag. Tawanan ti asawa, pare. pare, di ka agsaw iti kasta. Panunutom dagiti anak yo amang namnamakan ka. Payasan pala asak tinatay. Isak ti rumbang apimusay. Saan kat ati asawa? Manang? Awanan kay tibain. Ha? Pinatay mo ti kabsat ko. Anya? Nagawidak. Tapno umay ko ipapas ti sakit tinakam ko kan ka. Ne, manang. Awan basol ko iti napasama. Anyang awan? Impayam iti ado asakit tinakam ti kabsat ko. Iso ang nagsakit. Pangasyo, manang. Di da ko mapabasulan iti ipupusay iti asawa. Sana ka makaturog idirabi, pare. Kas lamang mangagkulat ti pananghusig kanyak dagiti kakabsat ni Lolay. Pare, di mo pabasulan ti bagim iti napasama. Kaya't kung tiagbalbaliw, pare. Malagad aramidem Kaya't kung ay panak na kadakwada, a responsable akon nga ama ita. Umay ko alaan dagiti apukok, Isidro. Nanang, Amok asaan mo akabailan nga ipaayan ida iti nasaya at apanagtiyak. agbalbaliw ako, nanang. Agbiro kang itinatalgad at trabaho ko. Kunamlaang dayta ita. Nanang, sana mabalin nga yadayuyo kanyak dagiti anak ko. Alaak ida. Kaasi dalaang iti sidong mo. Gaputa irresponsable ka nga asawa ken ama. Family driver ka magayam itan pare. Kawan pare, inalanak niya baknang nga angkal ko. Isang malaga madikan makitkita. Imadayo akpay lang dito lugar tayo. Tatunggal makita dagiti kakabsat kan kakabagyan ni Lolay. Kasla kayat da kapatayin. Bumaaw tumutla tigura dakan ka pare. Ay kat, bisbisita mo't lang dagiti anak mo. Awagak ida iti cellphone. Kan paw itak ida iti kwarta iti binulan. Agananos ka pare. Ay kat, nyangay, agsat ta. Nabayagan na sa anak nga umininom iti harak pare. Itala nagkita ta. Talagang insardan kon pare. Ingkarik iti tanam day di Lolay. Asaan ako nga aginom iti harak. Wenno urayan niya abisyo. Kung kunak lang day jay pare. Tis-tistingin ka lang. Umay kakit di. Intag merienda. Saan nga arak? Tama di day ta iti salunat. Apay, anya ti umay mo aramidon dito balay mi, Isidro. Manang, umay ko kumabisitahin dagiti ubing. Awanda. Napananda ka di. Iji eskwelaan
Manang, saan da ka dilata mapakawan? Taapay ko maapakawanan ka. Natay ni Lulay gapukan ka. Nadagsan day taabasol mo kada kami. Nagbalbaliw ako, manang. Saan da ko man nakagura? Andan na talaga da trabaho. Mabalin ko nga lahan dagiti anak ko. Tapno makadwak mat idan. Sige. Kas makita kat. Nagbalbaliw ka mat ngagpayson. Ala, umunag ka. Agyaman ak, manang. Urayom asumangpet dagiti ubing. Nabayag ka panawan ti inuray ko. Tapno mapakawandak dagiti kakabsat kan kakabagyan ni Lolay, Mr. Lonely. Ket ita, naragsaken ti linnangen mi. Katulungak ida amang padpadakkel kadagiti anak mi iti day di Lolay. Tinakderak met ti karik asaan akon nga agbisyo pay. Daytoy man ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Isidro. Agyaman ak iti daytoy apakasaritaam, pagayam Isidro. Nagbalbaliw kang agpayso, ngam tinasakit, pimusay met ti asawam. Nupay kasta, nasaya at met, tanapudno ka iti panagbalbaliw mo. Ket nailintag mo, dagiti biddot mo. Ala, ipamaysam ti atensyon kan pamatag mo, kadagiti anak mo. Ikagumam ida nga isuro iti nasaya at asursuro, tapno saan danto at tumulad kan ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingerd itinagan nga Isidro, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti matereksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.